Si forma chago fie o le sunga ia pukaru le neivanga o le afia fi. O mai o aso o le mativa aso na a a faia tama sani iai o aso na o le suru ie o leolanga io. O aso sale ma fai ona valiana ro ulu pe asina io e te fiu e tauna na sai longo fiela. Io. Si fo ma te ko fina ono le tanto ko tu asbi fia ngai lo to ole wa malu lu lima nei ele o Missouri fa ko lo fa pe ha ka ka ngo fia wa i po America samo a ole o mantu le manto avol filo inga ai ma filo ai pre dei fo eli pese se te mi va tu lunga se mata ala nga te uva ve va tu te mi nei to fa le lave me la ile ole fa le por kalambi ia o to ona nei asiata ke lo leva na faia utala i lo ferua i le faia por kalame o nisi wa meli mai a pe malia ye se wi fatka ku por kalame o misia o ele a to godfather ya ile de fia fil fa so go mala tu folasa fa talo fa mo folo fa tu sa mo i la mai monga ma lo le pale ma lo le fa to le lilo mayamba yo e bo lo to misia o misia fo o to ia ai tu wanisi mele lei ono nisi fo i mele lei e fai nga talo tu su enga la vor tu sine nei o i limo le FBI o yele mana tu tati ai lo ina ai fa talo fa mo wo fo lo fa tu le nga tumo e le fia e tumo e le fa alo i wo ma pa anga ma mai ale tato proklame o le tau te ia e o proklame o le yese lua mafutanga ma lo to lua io o nisi wo o mai nei Missouri wa tau wau na momoe ese ai io o ai te fono o le matasau ai nei e fionga pola te vau a meso sui te fono ia to lolo o matua complain mai o la fretua o le mafai o na toi momoe fatasi io o vatu ai se io o ke il mako filo inga ai savali mai ao mai a fretua o swafangei fa mai me sili wa e o mai se va kuro fa se fa ko ya sa ngoia me ke lo ba ko ma singa ma ke o ko mo moe yo fe o ke mo ka fio lai o me mo fa fa mai ya ma tola a le nga tono to manino o le wa tar se fu a ko sa wa ke mi ngi wa ke se fu po e ono i tu lai e va ve nei Missouri e ono i tu lai va ve mai New Zealand o le la fatu ati alfa fatu ase fu ai pili fatu ase fu ati alfa e ata to New Zealand a Samoa mani so tu no Pacific a le was fu ke se fu nei le po o le la na fa sia nai fa tu ma tau si vai mai ia o ma ko le mo mo fa ko la mo ku pu fa mai o fiu mo mo le poco o ha mo living room ma fu mai o ngolo po kana ia va vitai io o te fa vitai atu ona e tu te li o mo ese ono o nisi tu la le ma no fia ia e ono le tatu por kalami ata lo fa mo folo fatu o le por kalami le nei ia so fai tau o le por kalami o le so lua aso forma tasi ono o tatu te me masania in New Zealand ia o te fa talo fa tuai ya ile pa ia mali o lasi o se tatu to no feo yo le tala le lei ya lai fai ile si fale le tala to le fale le mauta de lai fai ya fusi nga la fionga ya vui ma do le tu fa to ata ape mai le mato aba filo inga au fa tu madia mai la fionga vui fa au la fusi nga wa o ele matua fia militi no ile to te ai so o what to say fai le tatu prokalame toea o le fai me o ni post fa le to nunga le tanta woma pa anga le tafio ia o le mele yes I am so happy sa o look forward every so ni atu ia Godfather winga le tato por kalame le nei vanga le fiafi ia mai lo fanua Independence Missouri Kansas City o le o tu vai ele o le presidente longo a le presidente na ia se ina le palaka o le tau na rua o le lalolang e na ua ia whaapaina pomu a komita la popoa e lua sa fausia ina mai sa tupaitea ma sa tau pomu wha aniu ki lia fo ie le na matua i pomu ai
ia pani. Ele fo i o Toyota ma Suzuki. O sa o nga le ai. Le na matua faata ma ia ona o le oso fa inga. Aia pani stasio stete au le leila vo America Hawaii. Fa ingoi no le Pearl Harbor. O le tangata lana e ta e swafa ia o fui le ngor ka ko pleske Truman. Kamalo Truman. Kay mi kongwanga o Roosevelt kay oi perkangi Truman la o kamalo la ngai fie fa o pulo ko pui. Me fui la lena. E fie ile to ina skai fa ka pui. Ona le fie ia na o pomo ako mikala. Ele ngata ilea au ia il fa talo fa. O lewo o tu lau ele. I lau fanua na mata mea le faalinga na ave le tua i le tai ma le faululunga o le ekalesia Yesu Keriso le ia aso ngatai le perfecta Yosef Samita i nei ele nei o le lau o mai foi ia o le foi la fina mai la fa moema e prate vau mai la tou nei ma tu lolo ma tu tele mai se tamai aso o to ina la vea ma tu tele swafa na ma tu filo nei e la titi la Utah o Tamatua Missouri ia se yo walk wala ngai umo ke musa son kele u kala ngai uma ima ku Utah ale o le mauna le na fa nei e fa mai le ai se ata o matou o le faritele e ui sa fa to a Utah ai na moi malai Missouri ia o fatu na baula le vaenga taua au tato yai le fa ta lo fa nei va ngora fe wala ngai taua mo si le fia. This is history. This is history where ka o foto si la fia o ele te fa fong mai se taimi o se aso o se tausanga e te tulau ele i nei pito no presidente o Missouri ta dia yer ka le tato au la pi ele Manuia i le tato final le Kansas City Casey mo ni fo la tu no fonga mo la tu fa se manga au no tu tara no atu me na tu pu le ngato history tawolo na luo langi tamo President Truman e ale futi tala no atu i le tala fa so pito le pioneer ma le afu fuanga mai o le kale si escription po yo se ngatai io ma le tele o inei na matua sawa ai nai tala anga le kale sia ia le lotu lo na tau amateina ma le fa vaina na matai lo ma le savalinga longo o lo iai fo le tala fa so pito America le savalinga le pioneers e tu si sila na tilo nei me mana na ia wa le wa ta watu ma fa ai loatu ia male no ia onisi o vai ia o mana tua ia ma ole a fa ai loatu pe ile to tele ia o ele na lo matu ia fa ta lo fa tu mai ele o Kansas City ia po nei fo Missouri ile dei fo tepi o le fiafi ia fio yo le talo le lei ma lo le talo fa fitai ana popongi o tau sila tu le meu tu la mai si o tato o tu no Samoa ia o matua a fama yo lolonga mata fenga o matangi malolos ia o tu e a fea i fo isi o tato o tu ele ropo o kuai o kalangi ka inga fa le ko ngor mo ka fo aso ko finga fa tu i fo ele ropo o tu o patatua ia no po tua nei o pata tua ole mal ole wala o kai e uia ina tatou le fia i le atu fata maiti mai o latou sau noanga tu lole mamalu o samo ia alanga ia fua mai monga a fai o le upo e masania ia fua mai monga ia o kousirisi la kula i monga ngi ia fua mai bole filifili e le atua tatou au filifili a kako le aku ia o sa ala o kala le faiso oh my good boy ia tau tito e a fea ia anu o mana tua ona ole wa fe fatalo fe feo yo le tala le lei ma e ia le nau nau ngolo uloto feo yo le tala le lei e to ia fea isa la to fato fala inga ele o se ele ia le matapia le manaya ai ta ua le to tala mai o nei mata o pusisi se to tapu e mele mo le lo loku ia
me le maua na no le farisa pi fa fori wa okay no ya ulis fai pule tu lo lo na na lu farisa te mi nei o la sa ngi campaign yes believe you me esa lo tala a yo e lo tala ma tu afa ma fa sa like ma sa lang e a lava ona tu va ia fori ngole si fai pule le te mi nei to tonu farisa ona wala tar fai nga palo ta pauna ai o le te mi nei o ma tu wa ta o lava le fa a o pengaina o sui tau wā e o I to tonu o le mautofono Samoa. Ia lava fo lo tau si le fia. Ia o ngā tonu ma o ngā sao. Tūlanga o mata ubusi sili. E ke le halu fo I le vai liri po whenga sa vadi Yesu e salema mai kupiko ma whia leai. E te tau wa ia, but this is a basic issue. E ke le kau walu sa on kuspa ia. E te le tau walu I isa la eru. E ke kau su e a haile ano fale o le tu ainga whaato whala inga, e whaawai Amerikana la kuspa ia. A wai le I filifilia o tau ea, una filifilia o tau, sa wanga Yesu. Ia vai. A o tu tofi, o tau. Ia, lono winga la, e tau mai I. O matua, o matua ua I au kafa ia. E isi teimu o pito mai luma, sa au e pito I tuasa lolo. Ia, ma talo whamawalo fatu. Ele to tele o tatou ya o lo e pa fa ti wa se wa au lo ya wa fo ia va tele I lungo le porkalame ma lo a fua ai lau o maua le lofa ma le ngale le tatou mo te sili le langi o lo manuia le to tele o tatou o tunu o lo manuia lava ya o lo manuia le to tele ei pitonu okay kilo kurvanga le Smith intended to establish the New Jerusalem in North America called Zion in 19. The church moved to Kirtland, Ohio outpost in Texas County, Missouri, where Smith planned to eventually move the church headquarters. Favtaya misai information so lo mai lu il tatu o to tele wa tau ia o fai tau fo ila so lo tau langa fo ile o fa mawina. O fa mawina ya sole nei wo tu vai mai ai nei ele io sa ma sa ai le toto tu lo tai tai ia sa tia ai ele ngata o tu fa le tino le o le tama ai ngo America ia o le tu fo fa le nganga la to wa so se kalisia e ia lo la tu fa sino manga ma se tala anga na manta mai pe for katoliko la to ia pe fo o le fa kasa e to tisi aso fitu wa o malava o le tangata marona fasino manga I fo le talanga ia fadalo fale mo folo fantu I le totele o wo mapaanga ale tatou porkalame o le tauta ia I le nei vaenga o le afiafi o tele o mai lopo o to ai tau nuu ia God Father le tatou ofisa ai o matamatatu tatou porkalame fo ia na po o matamatatu ia faftai fo ina I tamali Fa'aftetele nei tamali I fo I o le sa auto ba atu lungo le porkalami. Ai o koe vai a koe la o koe o I fo I markaka fai pale le ngā lui fo I ang po. Mai markaka mare profesa fai avale na lui fo no tatu porkalami ana po. Ia. Ona ua mai a fo ia le po na po matulanga fo I o le fa moi moi. E fa mawina le anga fa'aftetele. Ile mamando la tunu o e sai ile savali fo ile to langa fo ile savali ole ole te e atu mal fa ilu atu Samoa ia le te e tele ole to tele ole tunu ile tu langa o tu le mai ole la o to e va ia tu ole o to e plan ia le savali o la o fo ile atu walalo o la ule tu walalo mala ule tau le mau I tamari o malava ma o tau o lo o fia ma yaile loto tatou te tutu fatasi ona o mea o tutu pu mai si o tatou o tunu I Samoa o le upu e masangi ya ile atunu o le tutu fatasi e mamai si avenga o le tatou lima fakasi o tatou vo au alava ngi fa osoa se me I lungo le meo le monge oso
tunu whaafonga mai ale tātou tunu. Tātou talanoa, tātou whaasoa, ona tatalo lei le tunu umatulanga whapena. Ina ia, ono sa ia le tūlanga mo mai tau te tutu whaatasi. O lo le nganga ma lo fo ina lo to ma to te sila fia la fa so e fa ku so o me o ke io inga ma o lango inga however pe tai e te tau on a plan le on a tato wo la e te tu fatasi o le manu lo ti la vai tasi tolo pulo fa te yetu i le uso la ngai o sesi o se uso tu ofeli to fa ya fi o tama fo le tama tau manama sa tu petea to lo ia swafa fa mo na ya ole fiu ya mai se fo ni so swafa teli fa tai fo i le uso i le taulanga langa i mele lei ai mai se fo i o le sunga ya sua ya tolu manave misi lukiso manisi la vore to tele o tato ya le na wa fa soantu tamali i le po na po o le a fo se tulanga le sa atu ya male laulo sa aro la tu fa ngau le mali ia Samoa wo o ma ia ka ko le mo le fia ioi wo o ma ia tatou le mo le fia i tulanga wa tupu mai tutono le tatou atunu e mai seo o le pale mini ai se vai nga o ke ka usa o mata o manino Samoa yo tou fa e tete ia le mele o tula i mai ale o ko faisu e nga pule ale wo atu faile nau le pule ma le fosi malosi o tau sisila mele u fasanga ye pale mia male vaenga le u fasanga de fon fikalai na ona iloa fia me o tutu fa prokiki de ko ke lo resi o li ia male HRPP taluai ana vai ana me ye halu fa sufi ale ka uma ya elan ola tu fono ye fai o le ko ka uma lava tusi mai level observer o tangi sia e fia mele so swangi ku le epa ina ia awana i fa ya ina le tu langa lona pale mi vai ia fi me o fa pe o le ku ur kanga kai fai langa firi nga kongu o ile u te fai atu ai Samoa o le u aku kanga kangi fai la ku ka alonga ile pawa a le nei lava tau te nofo mata mai mo atu na tau ma ioi nga ko kiki ngai kuri in fact o le tau te alalanga makapisa e fa so kula fo ko la wofo vanga na wo fi mana e o le fa so si le Samoa ele o so kula fo le ngofo fo fikalai o le mele te tau na manino mana malama ele o so kula fo se ngofo fo fikalai ele o kau dia le ngofo fo fikalai ele I against kanga kai fonga fikalai if there's one thing nga lainga upuia matele upu tangata fonga fikalai ongo le kulia o kuia ko ongo e fia mo e fia me yes pawanga mafu anga nga lainga kau fa sanga kanga ka matau upuia le fonga fikalai pawanga a o se upuia ile illegal po le sorikula fongo po le unlawful po le unconstitutional o le ngofo fonga fikalai le ai ma se mea whapenga o lai ai langa paki o le ale paki ale fonga fikalai o le whaakua ili akua sa mo ukasi o le ale paki e fia me o le ale paki a ono le akingu uma o kou ia ko o no party o kukuri o kou ioi a o le uma enga ua maua o malo ono o lautango au whaasuri tula fono ina ua e whaatau ana wina ma whaasufi loko kanga ka ai misere ko aiva lele whaakau la lako paloka ia o le mafuanga nga ua e mau malo hai o le mafuanga le na ua tawhea ai le lafo o le lafo o le ami o kongu le sa whaia ko e le whaatotua e le fast le mai ngai e tō ruspu o le mea ngai ka o le lafo o le ami o kongu pe atatu tala no le rule of law le ke pese ai o e lea e ku foi o Samoa o le ala le lafo o le ami o kongu ua kuli o e marepaki
O lea la wa to e mau malo ma mau alo wa vanoa. Ona o tonga fiti. Samoa. Ua koe ngofo ia ngei le ngofo o fia me. Ile pale mia. Onga o anga konga fiki. Yeah. Yes. O te le musu e tau atu. Au konga fiki ia ngā rua fongo i makuila epa. Au konga fiki ia ngā kāre break. Ve ka pu eo mamai. Koe o le fea songi o kou mua uru mali mungu. O au konga fiki. E te su e hava noa solo. E te se ei ai. E wha pei fo i onga e se ei i le kofi pare mia. Onga o le wha alo alo. Le fo ua e suru solo. E wha o ngā au konga fiki. E wha o ngā le wha alanginga o oi orka maikai. E te alo whanga ai i lo nofo wha sori tu la fono. Ile no fo orka ika ingo Samoa. Yes. That's a fact. That's an issue. O lela ua maua ngelo mau malo o ngā konga fiki. A le fo wai whaasanga e koe kakai, e kai se konga fiki. E ave e se ele fonga whikalai. Oh my good boy. Leanga tele le ngā whauwhaunga. E leanga kele le ngā whauwhaunga. Awa lava na ingalo ia te oe. Ma lau vaenga le tau te tau mawhai e tutu le afi. E iaia le sili ia oe. Ia. Aua na ingalo. E iaia le pāpupuni ma le tua oi o mea e ngata ai le malosi. Ioi. Ia o lela ua umangenga e sao mai. A lela e whaakuku e ave ese mafoua le ngofoa o le whonga whitarai. Ia, ke lola ukala. O le laki ia o le sefe le akua o le aku. A o lau fou malo lea. Lenga kua sa ukuila epa. Whakaukau wai ma oe kulo. Ia, o upu leo ki whai atulanga o mea tutupu. Tusa o lau fou malo kou walea. Leo e mana o e foua le pau o ngofoa. Mana tua mai. E elenga o li o le whai. E elena o papali i le ko ke foua. You are testing the power of the chair, the speaker. The office of the speaker. Iwi. O la utalala. Va ai o lenga kau sao mai sia wa mio. Nga kou kau sao mai. I le mele nga kau fawau e kuila e pa ko ke fo i mai loa ua malolo. Whakau pe lo ma outou le meta o le treason. A o le ngei lava e kau se fea ku lava la ua fionga. A o le api e ke hanga i anga i le mele o le treason. O le fau malo. Yes. O le la e kau waunga e kau wanga i anga i le mele. Ioi. O le a fiu lava e tau sefe mai oe mai le amatanga ma tau a o le api e kangia mai. O le a lava e ke you're heading towards that. A le wa e nau e tau eli tulo. Le wa e manga o eli le lua. E whapa u i e kukungu le fonga whikalai ma le sui fonga whikalai. O le matua wha anoa noa ngā tele le nā le watula i mai. E le wha whikai ia i le akua. Ma e wha mawalalo pe o le saunguanga ngā waku e kia. A fionga ia te pe atu. Mai le saunguanga le to ina. Wha mawalalo ma e whai i le akua wa o sasi. Kusa po ngai ke malo le kai mingi. Le anga o lo manu malo. It's through konga fiki. That's why if Alice ele o am I right? O sa ola ukara le fietu. Wo pa anga i dungo tatu program. A fie ke yo sa ola ukara le. Pa mai sau live, a sau like ma sau love. O konga fiki ia ko fa wa wel pa mi o fie me. O konga fiki. Ioi, a wa ke ro hu no spenga ko kuli ia kula epa wa mafua inga ko fai palafu kula epa. Kula epa ia he's out. Yes, he's out. Ona mai maua fuar kai mia pa war ka aro le fai stui I nga ar ka aro le anga. Ia. Na o le ta alo le anga lava la na mele fai. So o le nei tangata ua matua le se luma ngai. Ele o to iai se luma na I mea tau porkiki. No more tomorrow. Nothing. I am telling you, remember la ukara le la fayaku e o le fai ngā paro ka fou o ese le au singi o le HRPP e le se koe fia mulmuli a kuila epa.
e ngā o le whaafolinga fua le whai. O le ua uloa. O le ua uloa la utala le la whai atu. Le fo ila se wale i le waria la mentioninga tunga. La ua la tō poto. La ua ka penga la ko paki. Yes. La ua ka penga paki a olo. I have spoken to somebody. O la nga umanga whaile la ko whilo inga. Ua whailoa ai foi. Suafa uma. O ka ngaka ia la ka mo e mai. Ia. O le ua whailoa uma suafa o kele ia la ka mo e mai ko kongo paki a olo. Le la ukango e whaiaku ngei le fiafi. Au ai PFI ka mai ngei. Wai umangei fa pe sause kala se so la woria mai sa mo fa pe mai au ko ke fa longo na tala se mana tala pelo ya let's wait and see wala ngola woria ngi e fia ke le fa upunga ia fa mau malanga pe o le vivingi le mo fa mau malanga la nga yele mo nga ka o le mo fa mau malanga e vivingi i le kai mi se e lo se kai me feo e fia lai kanga ka ilunga e usu a le la uwa veta ua to ile fia file nei o la ua ka penga mai le paki le nga. Yes. La ua yei ka nga kala la ka mo e mai. La ua yei sua fa e au. Mo si le fia fuyongo, fa fonga mai si o anko fuyongo, fa le alupo, e yei le e au nga la ka mo e mai nga ru ilo ngufua. I fa le alupo. O leo te fa alongo longo tunga, peia e tau a tata o te le uloa. Ai, e peia ar ka nga kale le CEO le. E CEO le a fu. Ia onga. Ua maua fo i whawhatala. O le plan le ua plan ai le paki lea. It's a millionaire and the most smartest people. O le ngonga le ufa ingo ai karo kala ngonga. Mana tua mai, awane ingalo. O ka ngaka ia ko ki whaasoa i kukongu i kou fongo ia pi ta uni fono mai tu. O tangata fo ina le umatoi ta meli mai. Yes. Le ua ka pengala le paki le e wha ingo le paki e ima le milionea nga ua iai. O longa suafa. O pengi. Aka no fai. Ya, ngo pengi or kama mako sa pai ka le fa pamu le u tuita vale le malo i salolonga. Ta sile na ingoa le o ta mai le foi la o sol paki le. Vai. O ko fa fo. Ya. O tanga dai le la filosofia. E le la tuita wa na sto ino to matale inai i sa mata. Le fo ko ka wa ngau ko maka e ko yo so mai ko punga mai e lu i ngo fo nga ngai salenga. O sto ino fiu mata ese ia faala tane fiu mata ese lai mana ia lana pisinisi pasi tara lusinda le fo motoe io e fasufi e koi punga mai e fetaui ma leo kalaki e vai la auto se ua le vanga uma le leinga nga yei karinga o asiaka i kukungo karangoanga ia a o pengi le ka o le milionea anga ukala ngoa kula ilo e pengi o sak pai kefu pengi le la fitaui mai ma le fionga ia analosa muripola ia o lau kamar nga le la adu pingi mai nga ia wala vanga ingoa wala nga leu kiri i whaasoro kiri maki se oko si wale o le mea koke a le wo tango ta watu now o mengi a o ko kongo le pale mengi o le wakala ngoa ka ngaka e ui o le o le le umai this is good enough waka kaunga ioi a o fofekala kaunga ku kuri ia wori ia Lenga ole mele lena tuli ia fe mata parusalu e tu lour kone sula kukuli ia la kouia. Ina ua maua fafatala. Ua kala ngoa. Ale kula fongo le se ima kukue ia fo ima masauni. Sauni te tapena mai fo i oile uso tu lolo sunga loia. Ele aso tofi se tatu tu te tala tu la fono fainga palota. Ma tu la fono tu mau. Eoi. O mea ia, ile history o pale mengi. Wa iai ka ngaka ua kukuri ai. Ona o le tala noa ina o ala tau fuafuanga i paki. Ia. Lai makena i karangoa ele i taua mai e. Turou ele i taua mai e ono ia teau. Aena tau mai e re tangata ia teau. Sa faile la tau fono tanga. Ngaka o mea ka ngaka ia kia o sa fongo ma olo. Ioi. Ia.
la ule ka ua kuai mai ngo ka ngaka ien HRPP ya wala ye kiki au kiki ko fa ko ade awar kan mi ane ngo la ngo ko de diside or kan mi ngai de fak ko ra wadi ye ko ngo HRPP oh no Ashi please yeah you are saved by the bell ai ele o kile e ro ku ale o le so ngi va yaso la va yaso e iai o tō wia i tonu o HRPP. Koe leipa, e iai au ka mai ara, le wai o pakira. Wa taulana e whatua i se lafu. E tutuli mare nā awari. Ia. E iai au ka mai a. A au ka mai a. O au ka mai a le singi, au ka mai a le pisa pisa. Ma whaafolinga fisoswangi a o au ka mai a la wai o. E toa tūru malologa. Ka ko maralo so ka kalo se fasinga o ka kalo a uma e o le tere o te fa no ya o to ono o to fa ngutu lua ma to ko ki fa fo linga ya ko ka ngonga palmengi a fo ima ya o mo le nganga nga a fa yo o ma ya o le tu maulo wita manu le ngoton masina ole no ta toro maralo ga a fo ima ya se ki po se e mai kot fara o tato no fo va lo i na tato ofisa au tu. If you feel mo na rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los fulposene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia tu foile te faonga ina so se ta vale ma bawailo avdo ile se ie afeta la Samoa ile fai unga le basina e ma fai ora pikila ta vale mai le maleva le faleolo polo tanto ofisa autu ile fua pe momulia tu foile faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono PSS ile tanto Facebook ole Moana Rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitolo ina oe a oe malanga siasi i Samoa. If you feel on a rental se fala wilo antula na fabitoa molema sino February mamati e los fulposene wa pa uma ula lo ile tongi pe antolwa so pe silia tu foile e te faonga ina so se ta vale ma bawailo avdo ile se ie afeta la Samoa ile fai unga o le basina e ma fai ora pikila ta vale mai le maleva le faleolo polo tanto ofisa autu ia la fua pe momulia tu foile faltali malo o lo e fa mautuai ai nga fabitoa o lo ya tanto insurance e te fili mai ina de tupu se lave ai olo o yaile fa mama avenga ma tu olo yaile tanto account in New Zealand be la fosa fo ile moana e fa nga ile Pacific Easy be fa nga fo ile credit card e fa tino ile tongi no lo sa mori si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile ovalu se lau o tasionono PSS ile tanto Facebook ole Moana Rentals ole pinga ta fa ilangi ole moanarentals.com Moana Rentals o lau pa anga e taitolo ina oe a oe malanga siasi i Samoa. Jimmy Wajilea ua toi se furu mara 5 minuti o na tale o leitu la lima i le taimi a mantou i ni usila au sitalia ya me se fo ni so tunu ia ai in reality toi se furu mara 5 minuti o na tale o se furu mara tasi le mela le o fa ku inga o mai ai fare ku o ngai ko inani ma ka o mai ke au wale ko mo o ko ma sinai o ko mo fa kasi ona ua tofu tangata ma TV ai fai le mata mataina mai moino tatu proclame ia au te filo le tatu ofisa au tupo o se e godfather i le tatu ofisa au tune te o se ela o fa so ia ai fa pe fo i te o le awai mai ai wa ngase u te lo vai godfather i fainga ar fa fai avale anga me ai afa pe o le o se e godfather le tatu ofisa ia fai do mai au te whaawhila ia tuai ia i leo so matua sunga le ataua ia fio maia i tatu ofisa au tu o lo e malulu i le taimi fata lofa mofo lo fatu fio maia matala mai au ia i ta vase lua pe yo na masania i malo se fomuia karofa asiata fio wa yaku
e fia man ngai aso ia mas foi au mlanga ngai ba aso ako misi lava o foi ka ko po kalama ia mas foi fa fonga ia la ko foi masangi lo si fonga ia ai maroso fo mo malangi ma fa pe foi mai mo mai ele ko yo kupu mo ngai ko mo ke mo ia ki sa fa mai ia sia ka mo ko o e nga fa mai ke sa e sa ia lenga ringa nga sa i waka kaunga whai leo ngō ka umailo suafa asiaka. Ai, rea whai ngō reo o rongi, e le koe mai pai le i. Ole tato ina, olo whanonoanga. Wa le la isi tato atu i nei wae, ole pati le waru nei iai langolanga. Le la pati fo i le ta utu mua mapuri. Ole pati o le na whai mai nei le tato, le na ta wha asoa fo i muli maanu whai le sipa. O le tala lava le nei umaloa le siva lea maua tupe alu i Samoa. A le fua o toi whalongolongo atu, o toi whai me fo i ale me le tasi. O le umaloa le me lea alu i Samoa. O le me la lea leo te leo ilua. Po oro koe inga ngei e fia mawolo se kupe kau mawhai se me fo i le wha malu stino i toi. Ia amatalo fo i na po iyo o me la ia, waka kau waka haufi mai alang kaikai. Alang o lang kaikai. O lang ka mo morio. Iyo, wata tauna tau fi mai na morio so nga tu pe fai nei na to ina pa fa le malanga sa mole atu. E le o pole morio, ia mo ko foi fo morio e fa ka vale le fa. A ku ku mo e fa vale le fa ka. E le o pole mala ia morio i lang sui kai kai. O a ku pe mo wangi o ku pe nga sui kai kai e wa fo ia le kapo lang ngon al pa ki mai ku ngi sila. Ya le fa longa mai le sa al fa luelenga ka o le ele malanga a sa ka mai oi e mai ya mai se ka aru o ia lava e sa o suia e so se me bala wako ia ka ngai ia o ka ngala fa le fu le mo ka lo fa pe ka vai a se ka mo ka vai fo ia oi ya la yo le fa mai se to fine ya sapina Star Wars ele peia o recor inga wa umila na ava ma wa to fusi mai le u pe o te vai do ina foi le lomiaki ke la nga le ko inga le sorkere para skonga i paunga me ke le nga ku lo la nga paki ai nga na sorke wa le nga fa ma popo le long si fonga le sungo o pese ya me se foi fa kula nga ngo o nga lo ma ku mo nga ki ngai le asole ele querer ka kama i ko nga kiu ke papenga ma la fa nga ka foi la skonga e moni le sau nanga na paulo popolenga i umae o la foi bo tuli le siva nga na tono ai te wo mai ai kuli mai mori o malang awala lenga ole wo ole mele lo ke fia kai pa ki dia ole na fa mani no mai e mori o Samoa o ia o la tau lango le HRPP a lea ua saule su le ua maliwatu le tau whare vai malai sui tai whailo mai o la tau pati e lango le fast o lea la o le ase vai sa moa ai ua ke ua koe whitawi kai marisi kai e kai pese mea malepe mea la uri ia kau vai e whoringa mai ia wala ngai le toi na man laina o te mai asiata faleau po niu la vea asilea mempa ioi original o supporters at fast ina ua amata mai so o morio o voila ia tau te lo uma HRPP ioi e fast sona fretua ia le fionga fo ile sa ave minstau tupe minstau tinam tama tai le fionga ia muri pola na rosa ia HRPP ko lu o le la tato vai tunga matua o le la pe o la pe o le merge foi le atu la epa ma fia me le la o foi ko foi le ia pe tau tata pa fa pe na foi anga vai ngale ia al paula le la e paula la ve o le tulanga foi le pe atau su eloni se le ni na pe la ia la tau tinai na tuai mar fast a o le la e ser pa ki le la anga ia e pe o ko nga pa ki o mari e kere le vai aku asiata mal fa fon o pa ki le a to mon pure pe foringa mai e afal fast afal e chapipi ka ko waku rola ia le pa ki le
Ala so se fia me ma kulep e foi kuranga nga ko iba ya ba nga ko ya fast ya ako kele le chapipi pa umo lola ele pa umo lola pa kiro kamo olo le wa fika kala ka umo ya nga wa ka umo dis ba nga le ka umo e fun ko ma funga nge ma lo au ma mo ngangu si fam kala mo mai po umo le chapipi nga wa le ya le ya ka u ka minge esa lo firingalo la nga le no awalu le por kalame no fai tau lava po feta o tol finangalo o tato atunu ai mese o wo mapa anga ali tato por kalame ma ila tau e alo lo finga malo ma yoe ele to natia o mai sa u moli mau fa to tuina sa ma wo fo isa va no fa so ai ya uta what is what for men stau ngadwe wa fa ai loa yai lana pati matanga tau lana pati ila tau ia ma pi eta u fa ngoi no le paki ale au milionea male au wata mai maka ukia le mele wa mana to mai fo I o le no o fa ya tu se taimi wa fana o le approach le ale a olo sayai na u ma fa soa ila na malanga muli mai lava ai le itupu le va yo fonga va al finga malo saya malanga mai na mau le fa tara noanga o malo ma fa soa to tonu le official blue wave off camera ai au mai lo le na plan wa pe wo man faile la tala bala audi a to e lo lomba finga palota o le a kambia ku ngai ai fa nga ia CEOs fo ie a le temi nei manisho CEOs o le fia run ia alu ngai mai le ku ko kasi ai no fo pe la audi ile vanga fa up fai ia e fa a wauli si vanga a umale ona tu fa tasile le o fa ilo tu sama la ngai pengo fa ya sa na tia I fa tu ara vai ona o fa mo nga autas ina io tu fa tasi tauna faile e faile fa singo banga nga vaku na abatu ele tu no fa tu nga ai fa tu ele tu ia e pika e si la fia le fionga ya oro langa ele o se wo e o tele alo fo ile tole la au o se wo fo ia te au maftanga fo ma le fionga ya olo o le tama fa sa fo ia ma tu ma lo sa le o sa tu pa te la fele ina ua tatala mai le plan na olo na si la fia ele fionga le minister na fai ia la tala no fa tu la fionga are you sure that this is God's given plan mo le lumangai mo le lua firu fa amaka o le hasu finga ngalo o se mea komu le la adua faia mai wo na fai ia la auti o le plan le e ngangi iki wa ka fiki lo ko Olo predicted to me that fia me wa amaka ngaliu ava kule ufa fingo fi yes waliu fia me wale koe kalangoa ia la ua malauti o I wala ino ufa sua tu la fia finde because yatea it is so sad wo usau lea taua marfa whangaretu o leo o usau o ai filo mato militino a mata California mato woi Alaska oi fo Seattle le o mai inei Missouri oka o kaise ngawa lofa male feel hurt to tangata la le luke fa de wa ko melia they are so hurt even ka ngaka mai sa lenga ile mafu anga wo vai ese ai olo malaudi to te loto to lo wale ngan not so much ya letinu afa fonga mai le tu not so much ya letinu le ngale si la fia mai lo o ma ko kit a ole au soa le mai savai kama savai yo ke kala ngua wa le anga o savai nga ku wa ina malo awa po le ama le ar fa fonga mai le tu le fia tu le vevela fa pe o fia me ia male fau kua ku ia le ki o le vanga male fia le ki o ia la out ai ana tu mau lava olo e tu fa tasi mala out ai se mea e fa fenka pipi ima ia ima
ma mako kama mai vesinga ngolua le matu tama na leo tele nei valas leo kama o faswat ana tu mai mapipi fatasi ele ai lava ngi me ko fo ila la tala mata no ngama olo na faso mai ele plan nga ngo fisili le o fa tu olo pala so si la fia o se me sa o ngala lo fa ya pe ngala lo spiriki mala auli e ke rua ka mo fai foi le ku mau mai la auli le fast pingi mai o ele ku ko kasi fa ko kele ma ko mai le e fai se ko coalition to te tu fa tasi a fight against ya fia me leo fa lo ai fa mai sa no nga al minska asiat ia ole plan le nga la fo e ko kele isi la kami ku e au ya fia me ona fai lo lo tala muli e ma tu tele yo mau te o e ave ir minska e boke ka fa e fatina na le oats which was the or kai muli ar nga ma firo e ma fio nga ya o failo e mara kala o tele o lingia le fa fonga mai ato no mo o lo proclame failo e mara kala I am so sad o vaku olo ka ki eselo minska ai la ka karangoa o oi o kama fa sau wala la ka o asiaka le o karangoa e pui oi ile la unga asiaka o lo u fa ngonga ka fefe ai lo le ngi me la ko fa le anga ya ka ngia mai lau plan wo ko le fa ku ile ku nga fa ku ingar fast ro kalanga mongia o lo u fa ngonga wo ko sa ili kong fiki wa o menga kong fiki o ko sa ili kong fiki a wa ve esel ko fa ku nga ole a ao la vea i male au ka makau le kua. Nga wha sofia loko umo Samoa e pa loka inga i o kōkura i mai. Ai se la kou spiriki e fua. Ngō whai ei, au e kero spiriki malauri. Yes. Atu olo, ai se kaunga ro kūwha kasi. Ko kūwha kasi malauri. Iang karisinga i o. O sira fia le tunu me se foi le atau ala wau ke role ke ifa fonga le atau nga io e mai o mai make kufa kasia maleusu. It's just that we had our different plan. O ke kami aku kusa pe me foi le kau foi le a kengo nga fangua le nga fai makunga. Kami aku oi le ku yuka. Ayo kami aku le ku kai. Paul ese wa ese me o tatu va ai tu ai. Ia o kango ka kanga le vaenga lea. E ka kaunga sila fia ele atunu ulanga o lea e makua i fesili lau. Why? Ai se hau kupo nye mea. Ai toi fo i mai lale i atau na vatu fo i la ia le talala ue. O waro whakua uminga e whaasoa mai anga ngafi makara kua ngafi. Lala na buku manatu. Toi fo i mai leo lau sa o lau i saunoanga na e whaafsili mai ai. O ai lau HRPP ia. Yes. Ai au le sui le la luia mai fale harupo. E ka ipingi masia u anko ia fale maru ke nginga ia po fuyono. O sau ia laia ia se ula. Ma pio inga le ia fa saulo ia le uto la langa i lunga sto ino tomata. Ko maka foi len ku mai ngai sa maka. Fa solo mai i mako kama o pengi le ale o fa longo metai le akina le fa ya pamu vo ie pamu ia le e pe ya kangia mai la o le milion ngea le fa mo e pa ki le a vai sa o pa ki foi le o fa longo ele mo mia pa ki le so songa kanga ia o le ko ki visi po fe mai ai kupi e o ya ku le e pa le ko ke la wa ai kupi ku le e o ya ku le po le ko ki fo mai o milion la nga New York ma fia o le ai kangi sier ku ingan ku pe foi de pipi o le kala le o sau pa ki le e no need or any money no winga sa nga ngor ka bisa e no which we no se ai le milion le ala funding e ya sa mo wa ka fa ka i ya America wa ya foi Elon Musk la. Oh my god boy. Ora kai mi mo wa ivalua uno da wori pe. Ai mai poi le wori ki information.
Ole au HRPP e maua tala. Ole i asa le silea ole aia. Ole nā le la avea mafonga o pati lea. Lo au kene tisio. Ka silea si ingia la me i. Mare tangata o lo ai fatasi lalo le matatu ai le HRPP fono toi atu ilunga pei e mo. Aku ilunga pei e mo i e pui a ku le epa. Ta silea stoi o au kamaia. Lai fongo ma il pakilea. Ioi. O lau kama fo i o le o limongi ua ta fea fo i le tau o fe le tau ia. Ua ngā solo o ka fea pulu i vai. Ia, wa lava ngai ngoa. E la vea ai e a masanga ngalua. Maulolo ta vita. E la vea ai e le vai malea. Ia o kousisi. Mana tua mai le keywords le no fai le amatanga re a tau o masamoa. Fa mai o le pati ale au maumea po le millionaire and the smart. Ia, ama kuia le ako fife ia si viru ko fa. Mea ne ringo musu ka fai pokara me ru ko fa so ia me va ko ngime. Ia, so final. Le o lo ke ako le text me ka pede se sui mai sainga o e kongol paki. Ia, o le la toi la langa mai ai marto ino sto ino. Oi foi lisi makai nga o fiu maka esi. Help mai ta do le mai savai. Ia le la ko sa wai or kaka nga le la pingi mare o kalaki. Te le lopo o ia lisi matai na ia wao e lo uma kangaka. Le ai mai sa ka mo fiu stuka. Ai fa fela le ko sufa le lisi ku. Wa ke lo nga le fai menga lo fai se paki. Wa ala fun ka wala mo paki le lo ngole fon ko. Ai o fe la ko surfa le i lau silafia ele ka aso sua wala o ka wa views mo ka opinions e fai. Wa ele si mera la ka me e fu la ka lo ngi si ba ngale. Pa fer ko surfa le ko le to surfa le Io le ia fia vai nga uma le ko iba foi le ko iba mar ko fa foi la ko ngo foi ma le tuala o le to iva le o mautinoa ni wa vai le to sau le fast le wo ye le sui o le fast o vai singa no molo no winga o le sitama le o le patile o ni wava o le matu tama o valasi ia ngai ki si la fia se yo o se fasinga o kana ko inga le wa soi ai ngo speaker ingar telefoni wa ule no vi mai tala noa le taua ia na e sira fia uma sa no nga avala si wala nga le na fa ye na utala o te fia fa longo fa fonga tatu tu malo e sa no e tu no le mota e fa ilor mele ki kuwa ia le nga fa ia ma ku kama le va so yo kuwa le nga fa mai ye ku paki ai ina u tofo no le au lo le afi ile vai sole ne il fondo muli ya ila to we lango ina le lafo au vai tunga e se le tu e leo ya e tino ya e sau ai leo ya kopo ai mana tua mai na fa fonga le to sa o fa ia e ya ile sui le o fa longo o le akamo e longo fo el fast o ma to fo ila vai singa no lua ia o ia fo il sui longo winga o confirm ma le sui le o confirm le sui le ole ata moi i to tonu o sa taua anga sa ka wo fanga sampa pa sa ka wo umasi o makul kumana au te langona foi e le mo o mia e sa taua ni sui e pepelo mai le tunu mo o le ngia to tele ai ese me ho fa longo winga e wila o le sikama le asa il paki ale au miliongia ma au wakama ma pawara o fa ngongo e unga le pikiar mako kama le pakiar au miliongia la ngor mafuanga le ngale ngadu ya fiame ole ambuso e lusil ko kongi markaba longo winga ele msi ko iba le qualify wala ngal banga umai ngalanga o ma ka vale ma kongi me ele qualify la le ko iba bangala le ko ongo le ya pe o si sora ko kula mai le pakila le ala miliongia wa e fodinga mai la e fonga
o ke le lopo po la kongola ko strategy le ko wala i ongo filifili CEOs le la ko kama ainga ya mas foi la foi pisingisi wala o karale nga sau po ko fa ba ska loi ne wo fa ku lo fa loi ngomai ia ole na e mana tu ole foi su ya ma ko sa paikia ole su ya ma to sa paikia ele itasi foi se fa fitinga o aleanga ya ma to lo vai sa paikia mana tu mai ia o ka ko haru me sa ole sui lea ya ele o se si fo se uso ya tia ole sunga le moeleo ya tafu itafu ole sunga ya tafu itafu le sa run ni lalo le fa manu le HRPP ele temi fo le palo karen kenge ele manuia awa ole upu moni ali atawa ana kamo e ka fu lalo le facility mi le na wale vanga koe fo ia ela ukafi ni usila koe fai fa le ye ino na inga ma fai na business ele o toi no fo sa mo wa o ke ka kingo kulava o nei sui ya mako e nga nga pa u ma kofi ele koe ngo fo fa ka ku sa mo e u ma do koe fo mai ni usila me fasingo le fasingo ma io ana sa ola na mate le amatanga la na ya lo wa ma fo fa ne e tau fa ti nga le ma fo fa pe taila ele to na ma le laina o le ua nau ma filifili le sunga mo le oi e sui la va nga fa fa ile ko kamo e se HRPP ia o le vai nga la le tu la i mai e ma fai na mo e la no le fast peita o le wo ma mai le a olo e oi o le tasile nei wo ma mai la e va la chamba le fionga minister so o tele o ele o mo se ma so ka inga ma ka vu kaf pe mo ila lo fast pe ole o kamale a o lo le la fa ka mo e ku ila lo tuto tas ia pole ala vari ngol pa ki le la fa ta bo e mai ya o tele o mo tino e ia foi le asiata le o loina ole a ta pena fo ola fo o mana o ia sio ma to o fianga ia a me se fo yo no fo fela lo i nai vai nga na ko sa o piko u e ia sa mo le oi ma lir ma tu sebe o vai nga o ngo fo fela lo i sa siaka sa ku fia ia o fa nga ma ai ma so o le la ia le asiata le o fina ngalo fo i tamo e malu ile no fo le ia asi ka ku kuri makai pia po fea i lifa ia i le tūlanga ia o fai pele nga le lui no le mancho no fo e wala mo tino la vo no fo le lo tautua ia le fionga ia lo tafi la no fa malu le HRPP Maria le wa maka wa bala mai ma le sisi da fo le ko mo fa fonga le ko wa mengi e Maria ka ko kalongo ye inga ia wa ngi fa ngi me o nga abangi lunga i skemi bo o ke le ar se awa o lo ke lo ngai e ko lua ka kai e le anga ko sulima le o la ko fo nga le e fa foya le sulima le yengi ya ai nga wa sa ngo i le ko lua nga e le ka mo ke le na tonu lava o le mo se ma so ta me se ta no o se ma tu malu o le asiata le e fa audioli mo se twitia o se famsino ia o mo vai foi ma o tala ia matula o mo se aso ai fa la wi lo ai lava ai pe no e fa nga luenga ma o lunga tono le tato tu e tulanga o le tula fono ia e yo na to mai o stanga tai fa maoni o stanga tai le luma tua le au ka fa le ia ai si tatu tuli matai pe ia po fe di fo wa mana tua mai ele o ko fa ia ma ko me foi le o le ka fio le ia ka wa ka ya wa ai si tatu fa tantari le te mitonu e fa ali mai ai e le tai fono le fa to le to sa mo tasi ia se vai nga po se kai mo yungi e po afia
lea o le a whaamanino mai ei lo le sui tau pā ua taliei nei lalo le whaamanu o le fast. Lea lale na. Ia walanga e pio inga. E o whaatasi le whina ngalo le nuu mari tū malo. Ia ao se whaato whala inga fo i le fionga le teitei fono. Wa mana tua mai. E le to e yaingi sui ko o lua ko o konu ko o whae o ko e lui ringo fua o le fast. E le teimi e tasi ni whainga palota. E ngā o le kasi arka ngaka. Le o le a ave e le whaatua tuanga. A o le toa iwa ia mai lewa mo manino. Ia te au tu lou le ngangana e tō ia te au. Ua taun turi. Kukuri. O lo whanau noanga le ia taua. Le anga na umalo le vaenga lea ili mo te leso ua vanoa e whai tatu purkalanga. Ai nga o a ungo pisa kako whasoa. Kua ia nga whai le lafo lea. Se i kako wa ai ai po whee kuku wai. Lea la ua mangingo le me kuku wai. Uri malpaki. Tau te sila fia. Le ua o mai nei. O te mana e whaafofonga o le lei mai lau sunga le whai pule vai singango. Ni wava eti malolo. Whaafofonga mai lau sunga le whai pule o ale paka i kupai lalo. Whale o maa vaenga. Whaafofonga le lei mai ma lau sunga le whai pule o palauli. Langa aia. Siaki. Ti e tu au. Ka aki e ia isi. Ma ngisi o whai pule. E le i malanga mai le whai ngā malanga le uo ese. Le o tau ia toi fo ia tu tau ese. Ia mara whai pule ma koe vaisi ngango lua. Walanga lesa e malanga i Brisbane. Lesa e maua le malanga ngai Brisbane. Ia whao popo atu ai malau sunganga oe lea toi surusuru. Le ki ngā pisi au meeting ai ke kulia kua po siva o lo mga oi kupi. Whaafonga le lei mai a utou se au tau atua. Matua ti ngā lava tangata ia no tū mai Amerika. Ai mai se lava o tau tū malo. Tulou ti ngā le ino ia te utou. Ioi. Matua i ti ngā ua toi whaatoto ma whaasala sala i tangata o la tū taimi matupe na lafu. La tō whaamata i pepe maro tō mana nao i mea sa kou mai. Le ua uka ua kua. Ua i loa lo tō poto leanga. Ia. Tō te leilo mai a whaamakala i isi ki ngā. O kere ka ua kui ngoanga ke rongo kou sirifia. Tasi se tinai siaro na whaamatala. Whaamakala lai mo le mau vui ma lingi roi makare mo ki kilo ia. Alangi kupe nga whaaru. Mai sea oe lea vesi ngā umomo. Alangi kupe fai uma mea ngai mga awai a vaku le lako kala mariku alalo a wangi pe fea kupu sa moa ia e kur paki ia e lango kai ka ia wang fa fai kai fong na e te tali iu ono lea o le mana o mea ia ngā kuka mea mai le wo fa leo inga kunga yes e o fo i Missouri. De foi lo man macho fero inga tai au ma le Taylor community in Missouri. Le nga o lo kiuke le o fa le wa kwala ngai le mfaingo mai de fai ka fia se la o Missouri, Seattle ma Alaska. E o mai e live o ma ku ma ka wa ke lo a o te ta la ia le camera. Tu lo nga o pu vale ma o pu le nga batu. Ioi. O tanga te lo lotu a o inki nga fa ali. Ia. E sa o ai la sa wanga ale fufonga o le vaenga a inga supporters i Alaska le sa ma fai proclame ka ma olo e le olo sa fotu la fai Roman relisi ina o officialing ia pesa o to la ngona foi le was scam o to fai ngana ai sau le kali le ka mali e tala vote lo le tamale ia langa ko fa so fai ai sau langa kali asiata ai se singa scamming ma ko o le awadi ia waku esi. Ia o le tala le nale a daua wo mana e whaau o atu. Matua i le fia le tele o supporters e awana ingalo. E le o mai le whaiaso le atua. O kousi le sila le malanga mavui. E nana o whaiatu e lo si tala e vanea. Si le makikiva haika ngaka. E le makikiva a toi malanga mai are fast. Le ia la auli ma le toa rusfu a koe malanga man masinga fo po le ala va kai mi o mai ai e mulinga fo ingi mea nga mo tupe toi lau no sa ai o ngi ngalo e o to wi to te o mai
a o lai tonu o tō loto le o langa whaafai konga whiki o kuroa whaakau kou whare, whaakau kou ka vale ma kou sio, ma kou ai kou ese ma le whaasino manga e le ma e whai aso le tua le a tau Malo le sausongoa o le vaenga ka ua folele le ua umonga whai le test o le whaamaongi o le test o le whaamaongi le umonga whai e lea ma se ko suru lima le e whaamaongi o mo whai test o le whaamaongi le kule a whangia la auti le kule le fast o le lua se furu le inge o mo kua pāsia lava la ko whaamaongi ma le kumaua i kongole o ai ka vale wa ave o la ko kongi wa whale ai o ngala le ka umai o whamaongi mo ia le ko o le lua se furu ai o se furu lima o mo kua wheo lava le test o le whamaongi ia le la lao ngei i kaka ngei e kele mea ma kulanga mai whapengi a se ame wala inga o whapengi o mga kufoi le o kama aku whakawai i le whamaongi peo le lao sue i e kele mea ai kia i le whamaongi a isi whiwhiri ngā sa moa whai le mea lea e le whiwhiri an kaka kelingi mea e ma kua whapako lava e le kaka kele mea ai whamaongi ai o le menga le la su e le whainga pāroka lea make sure o le lua se funu la kako o pāsia la ko whamaongi o se si la vanga i lunga aku i o le vanga langa sa i ei ngisi whaako e kako au wa e whamongo ke le mele wo e anga i vanga le su e kaka kele mea a o le su e kaka whamaongi ma kanga e pupula ma la ko whamaongi ma la ko kua e la kungu alo a whautaia le e tau o le nganga le nā pein o whai atu o te iloa lai liu le tō wha a le whionga le te itai o le fast time se fo i o le committee ma le vāenga whauwhai ai e eiro o tari tonunga e whai e la au le mali e toa le mea sao whapei fo i ona whai lesi to o kuri bangkuang whakarikali a se iwa aipo whieta o to iai le la tō whala ina o le isi mea piko o onga le nga whai e le awari ia o le mele o le kuku i lunga ai sa vavali i fafo ai whai le fonga whikalai ngā o lako malanga whakasi mai te sina whiali a daua tasi le nā vaenga pito o ona na whai e le awari ia a o le mele le lenga o whai aku e o whai kala o whia me yes e o whai kala o whia me a whaasoa ngei awari ia ngā malanga mai ngei lau matia manu la whaku lau kala na malanga mai lau matia manu ni usila mo le sira fia le tunu ua mamai ulo wa o le mele ala ingo ufa angoa ngoa i ka ngaka ngei e ua o a i ngase ua mamai tulo wa ngasa ua whai ana tunga fiti o le cancer so o te respect le tūlanga ngase I have no respect le kūlanga le pepelo tawai ese se mea yes e o mai o laisi i mai nga ngau alofa kure o kangaka a o upu matala ia na umana fai i New Zealand e le ai o ia ku ar paki e le ese malauri ma vai kako e o mai fai tala tatou te fia whaalongolongo ia ai la ko ke le fai a kalasao ala na le len o fai atule ia taua ayo kasila le sui marka kama mara kama va tulo e fa fo mai va rasi ke ko alo le nga sa fa tali tali po fe tonu e lau fa to fa la inga fo i mai la ia lau matiaman ya o ku makala fo fola i usila ilanga si inga mai o ye ku paki o ia nga avela nga fa ngoi e tu la fa pena a fe la le ka ku oi kasi le ka mo ku i lunga la ai fa fo ke milenga lenga ngengo mai fia me pri o fa ko ngo kamai sa mo o ko fa ai o ko ia ko sui lenga ile io aku tasile mele a tau te bana fa ma fa so fa ko wa fia me ma ka mo moi ko lo o amo fo ngai ko ki sa fa ia o ngo fo ku malu ia fa ko mai ni ku malu ngengo maka oh my good boy. What do you see?
a ku kulia ku ngai o ko makele kara fonga fekalai ko ke ku lunga ko alo mai le ku malo fa mai pa ke la ngo sui o ku malo ale fa ngi ngo ku lo maka fia be ko ku lunga ko me ifa e fa ko ngi lau maka ku malo ta lo fai wa avele nau le ai wa avele mana mea kofi mingiska wale se iseu sila i pa ia o le ku malo nga wo fa ya ku malo mai e iva tu lo lava le ele o fa sanga tu ya auto ko e fili mai ngisi o ko fa pule a mai fa pule ya lo fa ya o ko ai le mai e di aulo masu mea ele se ar kala le wo fe wa ta utun wa ku fa le palalangi nga wa ku ko fa le o nga wa ku ko ngu isi sui nga ongi fa le apa ile puipuia ane o fa le fonga fa le rua fo ki fonga fa le ko wa fai ka vale ki e ka vale le o fa nga fa ngi me nga kai mi a ole me fa ye la kala fa ko akai kasi kaus ele ya ko se pa inga ele ya ko se pa inga e su e me ai ko le la le o to fa ya tu i tu malo a wongi ko mo se kai mi ka kaya a wala va de to ele onge la au le va o tu o sala fai or kala le apule le iki na fai ia mali toa i le la mate ngata i la make nga fai ioi a wako koe whaakau o kou le la whakura o kala whaingofia lele a taua a toi aru atu lau whai pule e whaapele o i kupe keiloa ave lau kupe kangoe ave whaakau isau mea ai a wala nga o whatu nei titango te te e menge mai ke reki ke ea oi ai te ro oi a play pe fia manga ka alo i te wo fa a fia kama ka alo fa u siu pe fia tama fo fia ka alo la ka ngo la ka alo i la lu wingo lo tala give me the money e ke pole fo ye ai seta lo ma fo ma set lo loko ave sa o tanga ka ko ke manga ya ai makua i fuli ang ya empty kanga le wori ia nga ava ko i fuli empty awala nga ufa ngai ka fara au fatu nei au ane o to ia ka ko mai o ku ia e o ngongo ku le afekala e o ngongo ku li wa kama ia ele ko ki via o ko ka sela le ya tawa ele ko mai mo ka sela wa kama ia o le pa ua le la ia o le lua sela ko sela o le alu lunga o le lima la fa kau kama ia paloka so o la utala mo tatou ai misi o loa vangoranga matua i empty ai kanga le ori ia ai tu tasia lo fa tu tuanga ave sa o kanga ka ya lo fa ya le aku wa eke finga ngalo ye nga wa mon ko ia kama kai foi ko lo pero si sia o ngar ke o le si ngala ko ia mask fo ngo fo ngalen ke ngai e ongo se la lo se la ongo fu milion le asset so le si ai pese fu 2 milion le asset ia le si anga ka lo se la fa suru afrika ia kongi ka sanga kas e fo ringo voile wa lang so wa kele ngai kupe ai le kiki la ki kongi po la so po fa fenga mo wa nga kupe ia e lenga mo isi kupe kele e mai pa fa singa me fa penga sa mo si su ei ngai ko kongi ngar se la rua furu se la furu se la rua furu ai wa mo kwa over kele asek wa me lo fai ya me foi kupe lo fa ngai campaign fa pengi mo ga se mo ga ko voile ngole su ngala fa amerika ia la na tot a foi lo que fa te lo e ma to fa so ma nei ai ole ol vai nga le na ma to fa so ma ni so tamali i ole Missouri ana po o se tasila o tamali i nei e ma tua pro Trump lava e ala fa kura o kana le o fuke ka mai o ele ke le Trump o ki o kana ngwa ku al o te no fa ai ai le matangu fie na o toina mai nei langa sa wanga pole a tau o mai so no nga le tomari le la o le ka o ngo ki o fasia ese au le dropping e misu o mai so no asiata ma le fiunga ya vui
nga inga upa Trump lang pa u mo nga realize ka malua lang mistake nga yai lo fo ilang mistake sa fai nga hurt ai fo ka malua ilang mistake le afuanga nga koe ka penga le yai ma koe sau se koe fa sa o mistake o le ala mistake sa yai mo ma mai kala si swafale o le mistake sa fai Trump ina ua sau mai totonu mua sa ia whaatangaina pea tangata tuai o le administration tuai le sa iai mua i whaurulunga o mkangaruenga e whaauau matautua pea moia nisi not everybody ai sa ia whaakangainga ai maise aka ngaka nga ave i ronga whaakukuanga ai sa ngā ruru e fo i lesi administration momu o le mea waku o le downfall le ngā o si koe inga ngā koe elia ka ngaka ngā ronga kukunga mama alu lo marka malo koe ka penga le limai e ui le kele male angongoa i o le mau whamasi ngonga ngā kau mawhai lesi vaenga i tongi i ai au mai makenge fo ia o a mea kukupu koe au mai ka vange o mariu maka ngā mea ua levang ka kia i o koe ka vange o mama i runga ai sa manu malo le o koe se ei ka malo i ko kongo o whaipai o le ale mea mua le ufai ka malo ki lingi o mar ka malo le la pisi se ko arkiri nginga le o se ei makango vie wa ku i kau mea singa ai ke pa i makango vie ka ku kingi sa mo tulsi e vai ei ki lingi o marka malo langa fo inga fo yor kaka mai ele i fa pe nga lu kua o le ama le a fa sala fai ile kua fai po le ale me o yai no nga ia ma kilo where did I go wrong where did I go wrong ko fa sa o mistake ko fo i mai lo fela ia ia vai la ka ko ia ki lingi o maliswa kiria a mai ko kongu tulsi kongi mai ko kongu kaka foi le pese inkia foi le o ai pasar le sau head le FBI va ai si ole menga o ka o le leader ka o lo fo ile tali tonu wale atawa fast will come back stronger they will come back strong o le mea fo ile le ngau ko kele le pe u fa ko le ko kapisa ai ko mesinga o la wori e ka pui kapisa solo ai ko kele o fo ia fia mele nga fa ia laudi e cutie i fa mesinga le o predict o mai avanga le why le nga wala tu loa o mata pupu o la tu te yes o le mea fo ile tau ona fa o le kaimi e koe whaakuinga ai le whainga malo i longa kulanga malosi. Lau sunga le la audi ala mani e koa, ma o tau uma ia tutoa e toa lua sifuru, whaau popo iai ma isi ia o le awatu tonu pe o le fionga ia vui. Ka ngofi roa o koe se i le aleanga karangua i fia me anga kere i whaia e para ai. Se i uma ese lea, kilia ese le official palmia. Kilia uma ngaka faila ukusi o CEO wa uma nga kilia awangi ko fau kuinga se pale mi fau engi fau kua walenga kuro la ngor kala kuspa ia ele au ngari swa u fau fang pa kuai la vai me asia la kua patu dua kuspa yo kala ngar kuspa ele au ngari swa u fau fang pa kuai po fang pa fau swa u kuai fa shanghai le makanga ruenga o leo makua se ia mare aswaki mar parpala or faingor kamanga ele se ia ngale mas wa itu wel putau sa vui hastu umai ngar parpala yang uso solo le mei na lo ele le ya ko ete yo ila ala se ufina ngal o le menga ko fai makua isuwaki irunga lano maro tautu malo o le talo maro tautu le mau asiata le uto si sila mai sa tuala
malo tau ma pu fa le nauti alo va fusuanga malo fa utu tanga malai ulu o le meto fitalai malu ya sa muri anga e fa pe foi ai nga sa sta ma na foi tu ya mar pule se li mali to or ko kamale ave ko kongo vu ave vu e fiso soangi ia la auti e makua iswaki runga parpala le mai runga le area ya pe ya tau Nei, o kapo inga ngā ma se kakaro ngā le kau ke kapo iei. Inga ia kula i mai ia lauli ma le kako paki. Inga ia whaimea ia ngā e saungongi iei. Wa o kako uma lava kasi inga ia maua se unga o hit and run, maua se unga o trucks, maua se unga o whanga, maua se unga o whanginga kusi inga maua se unga o whamsinga uma ia koenge. A hape o kako finga ngaro le ko ngu ko lango ia la ulinga i kula i mai ma faile le amio kong o kako ailinga a ka kikirangi kai nge ko ro fia me ma kule epa ma lauli o ke longa woki ia kule epa o ke longa wa out kule epa ma le kusarau ka alo mai ko backline kule epa o le e ka mo ia fia me ma lauli ai ka ke loinga i ngisi o meu ka kawai ki e ka mo e fofia mea o le panga sela wa ele sela ka kikiro i mea i aka inga mai ma mea o ka ko loinga iwa o le koa i o fia me ai wa liali o nga winga wa sela ia ka ko kikiro la iale ya lauri o ke li ba ai fa kasi ya lauri fa pe wa fa vai pe fa pe wa o kau yengi winga fo i e wa fiu sakalngo fo ia lauli ngele fiafi e aka fia lava lauti o inga e mai fa ma fanga o lo kako fo se me sa o kako la ko kilango inga se ko e sa ia o lo kam fai pe ia mai fo lo fanga fo lauli kako kalama mo lo sunga siaka ai o lo ka mai o lo inga fo lo fai pa ki ala yo nga le fo nga ang fakasi mai ka pokara mornge ia so wa ke lo ke o fale con boy asa kan foi mai singa fakarong a o loko foi la ia ele anga mai o ngor ke leo o fofuanga la fa fenga mai a wala im ka upu e ka fa ngolonga ku ia ila o wingo la kala e ko ai o laut ko laut la vai ka ko fakarong fia melen ke ngei wo ele pole vai anga action for ie le pu e mai kua e o ai mo video wa kangier pole ia ke aula ia ka ko ka poi mo kalkalo inga ia kula mai sa mo e se kulanga le lei ma se kai inga le lei il ka ko pa ki le lava ka ke langolango inga mo ka ko kalsia inga ia kula mai asia ka mal fa fonga fo ia sa mo io fa te ia le tu o la utu ala lo le vatu fa la wa tele fa fo mo wa le tato wutu ai mai se foi specifically le to la lo asiata mo le tau ia ile fionga ile tai o le tai fono fo yo bang fa ia fa tu ile tu sa mo tas lo sunga la le mali toa ai mai se lo fionga le to o le laki o le sui tai ia ma le teu o loa ia mo le pola na rosa mo le to tele se yo o aiona ta fa fia o te langona foi o le tu ala lo nei e io e fo iai ai nga ma lava ma sapota so le fatu tu ile tu sa mutas o le vaenga ma le tapenanga wa o le asona fua o tu so le sona nafi le sa tu la ia le sunga la au le mali to i luma o le famsno ma lunga e se aso e fatu te ia le vaenga foi le o le abilino le bail conditions le en fatulanga mai e famsino ma walalo e avaku kongulo na passport ma pepa malanga o le asenia so farile o vai aso te tasi Malaysia vanga fa pena ele mfaina toe tala no fa la witele le mata upulea e ai mo lianga matulanga fa pena manisi le la ua fa pa falatu ele fionga il famsino ya ambro rosa ile aso se fu fa o aprila e o te vai tu iai o le fau kuangala a iai se vaenga matua i si i lunga le tapenanga le sunga ya lauli
Mana loia. Ia matua wha matila tila le tāpenanga. I keisesia. Lea ua tua ia ma whai iai mōlianga. E whaasanga e le sunga i te taipo le lau le mali ato. Man nisio i la tau e to wha. Now, why? Lea nga me whainga kaku kilo. Yes, it's a piece of cake. Wa ye ise whapea mai. Ia, e mana mea anai lo le toru se lau mauna tupu le na pusu mua ila auti. E ile se mor koru se lau mua ngā maleongo lea, ia por fia fo ile upa umeilana. E hino nga ese nga sa moa. O le ese nga o le koru se lau maunga kupunga. Lea nga o le vā lava le na e whaasino ia la au limpesta. Ele ia afia ai se pale mia wai e ui o koila e pasa i lele nga kuma losi kuo meanga. Ai anga whaape wai vea manua ia la auri ele ia whai ngai fuku ila ipa. Ele ia whai ngai whai ngā manu. Ele ia whai ngai nisi o mingiska o laila rafi. A ole mea le tula i mai il whaamisinonga lea, oh boy. A whai o lea ua pepese makalangoa leo. Wala tau whaia le unga whamai e keo tila auli ma mea uma whapena. Den, e le kakau o ngasanga ka ale, masango le ngole se whangoka lo ia, o loo latou tau awa mea ina le whaamisinonga lea. Leanga ua matua tolo vaea whaupenga le tautai, ua tala no ina i lea la. Peo le lulu e lele avaro ia iau, kala o le umaka upuringe. O le alana e leina matula utu alalo. O ka ngaka ia e lalanga i lunga pe ao o ngei i ngā mātua le whaamaungia me ia. E se ia i malea whaipule o whaleaka. E se ia i malea fia mea ngāunu. E se ia i malea le ko akele o kou e o ia earnings ka o leo e ka se i uma ia o kou malea. Le ala lea. E a fua matangi ei la utu alalo. Aua tau te popole tele le whainga balota. Ua i a ao ma porkalame le tua. Lau sunga la au le mani tu. Lau fionga le fonga fitalai. E le ia se ruru inga lo ngofoa. Ioi. Pepea e o i le whaamasingonga o e ave i fea ma. E le se singa ke rua inga le malosi o spika i longa ngofoa. Ai se vaenga i te tau o na focus i ai ma o le tatalo fo i lea o te wha leo atu ai leo to tele o supporters. Ai se vaenga i ave i ai ma kua wha maka alia le lei. I kako KCs o a vaenga. Leanga, you are going up against, in fact, the most, le whaeroa ingo o corrupted tunu le tunu. Yes. Le lalana lea leina avatulu alalo. Awana i tātou wa ai wha tamala malo tamala. Whamaile kala le kei ngeo ku whaasili ngā whai i nong ko olua. Kuia kua whipule ai. Inga ualongo i aile manga onga o kangaloa fungi whai. Kaung karalau aku ponga wha akupur kamanga ni wha whipule wha akuia kua kamanga i rumanga. E whai aku ai pie kau wha leango i aile kuia kua. Tala la sia sa mo anta sile tala. Kuia kua whipule ai. Pie kau aka pie leango i ai. Ai whai weile tala le tene utu City. Oh, awalava nge e aro kamala. Awalava i te tauta mala i le manga ongo oro kama. Nanga oro kama loa, oro kanga loa fungi ai. Lele winga wo patua i le tala. Lango inana ma welta si tonga i tausie. Sa fune me taurong ni welta mala. E lea o ngā kako walo kamala. Leanga o le tangata fo'i o lai kiuti ma le pupunginga o ia. They will go to the max. Saolokana. They will go to the max regardless. E pola pui mea lililo lainga ki whaia. Ia, le atu. Ola utu e whaupupu le mata upulea. Le lana wa leina vatu
ia so vai vai nga e fa leo ko yo finga ngano nga ka le mo ke mirikingo mo fa o mai ta mama tina matutu ta o mai mai asiata is lauri going to be okay vai make sure he is well prepared ilanga case tell him awal popole le paloka wa ya aole kuwa le nga ile ko fa o le mena fa le tua ele ai se lima ele elea ma ki koe avesia ia le ataua Fafikai, wa ilau sangwanga ma le fingangalo fo i la kolo ma mau i Amerika. E kukusa le lei lava ma le fingangalo i la kolo i New Zealand ma Australia. Nga ke sila fia le kele o komengi ma le kele o faukuanga ma le kele o messages. E o mai. Mai po la eska ko me kaunga fai e se fia me. O longo winga o iakar kongunga. O le popole ke ufa le kongu mai e kako paki. Ai pe ngo fai aku il karonga le fangi wo lo ngai o lo mo kwa mau lava i finga ngalo o la uli il finga winga le ka opule ya me se foi inga ia o wangi fai inga ia lango ka ko kele lo ko o finga ka ko paki o lo karanga fai ia ba ka ko paki ia manga kuor ka ko paki le nga ka lo ko paki ia sa foi ngalo ka lo wale inga ia famuia inga le finga ngaro fo la kolo kapo ia ele fa pela nga Amerika inga ngu sila fo la ko o kala la nga kasi o sa o Australia po i finga nge Brisbane ma Sydney ma Melbourne ia o me la kasi o ipe fo ringa ma le ko kusa le loko o la kolo kam fai e lango la me kongo ma fai le mesa ele ai am sisi ko fa ia e ai pe kasi pe lo fa lo ku pe ka foringa mai e ka au lisi ku ia pe foringa mai ka ka ai nga po sisi fo le e se ku langa walenga fa pe ngasi sa ngo ai o le iva 0.99% o lo ke vai o lo ku o la auli ma le ka ko lo sulu le lo ka fai finga o le mka ia karsia wa ke longa ele ko ingi fongo si longa la mo se kongo ka pu mo ngai lo ka kia ngai fam singo ya po la lo foi mo fam singo nga va yas alo fam tai le to na to lam fai ta pro kala mel de va nga la fiafi e le titi foi le fasoa a no fo ia me se o le va nga to le taro le no to sul 5 minuti ia andi ta malolola ia le awala nga e fisi le fiale e toi sul limiti tas sul due a mantani sul e lo la fa dal la ta poi uma di to tele ta to proclame e lenga tele holle tala ya oli fo il fale le fa to il proclame ai bo yele manatu ya to tele ila to do ta to YouTube channel ya auto te mai ninga fo le to tele le au fa talo fa ta to fans mai HRPP ioi tatou fans o le HRPP le lungo tatou por kalame o ia o ri eso ki kilo ko ia na say hello to ya o tou ia tele mai tou tala ma me uma ia the truth hurts estamos stop lele ia onai ale me le anga te va tu tau tanga ta ina pala o ngori le ni ngo sa mo ale le yo fa sa mo o le le fa sa mo ale le yo pala wal paula me le tu va or ma tuari le yo ngana pala wale tanga tan o ngo ka ki ka le ma fa ngo ka fa le wa ku wa pingi ngo fa ko le ma ngo ta lu fa tuila ia o tu te pole la ya ta tu admin la de no voi ia o sta mo misala ia ia ai si ki pori ke le foi ora mea o ele te me kiriki esi ai alai tele ai le namba si lungo tato YouTube channel tele foi marcele ni lantu ale ya to mele na ia fa fetai la vai auto ia tote fai lo mai le au tu lo fo mai o le wa mata foi na nga solo mai le ai wa sia tai sei hello tua ta lo fo le misia ya auto wingoa bad boy, the cop. I'm telling you the truth. Wala wadi ia. Ai ko fe kawi a fusi o ke la ngonga le lei a fusi. Ba foi lang ai pala ai le tai ya le la ti fa ta lo fa joy. Fans la val HRPP, my fans are vai nga le a fe be. I say hello to you too.
Talo fatu. Ya, ma fans al tato por kalami. E wai pa wale ole vaenga me faina tato o mai fantasia le vaenga ia ma tele ia tato viewers. Ole me ale no fiaka. Iyo. Ole me mo ale no fiaka tali atu ni tangata. Awa o kanga kai o ke va ia le ngole. Takop o stop. O tree house. Ingoya I miss no more YouTube. But my question is, okay, if I call it yaka, what miss ya? But they make time to watch me. Ole makwa le make sense au ye ko inga. Ole so finga lo langa o fat fala e tona iloa ano fala. Ala te fa pela trabalho o mai nei rua. E nada foi yetu. E fica yaka ika. Makakala. Soli. E ko ikikile misile le avai. Avai e ko ikikile misile le sau e lungar ko meni e makwa. Ala so finga. Ia o kama i kai le uri ngai le kama. Ngai fa penga. Masalo fe kai au kala alo fa alo au le. Ia 685 vai le 685 to the world for my ia to pounder to sango to te ia. Ia ona mai tu mai lo ma tu malo to sango fole HPP. Ia te pe lo to te ia. Ia ale thank you 685 to the world. Ia oilish. Ala te vai atu. E tele ia matato viewers. Vai ia le ko ki fiku wa fero ngore YouTube. Então se lá ia, tá no ile o ia, le tele ai tanto ia ai ke loi. E ke le ia entu morio. O le linga e kami solo mai Laila ele le ia cop, le ia lang o you stop, esse the cop. Esse stop. Yeah. Yes, ola. Ke le longa, o le li para ainga le magu inga o matala. Ai yo le. Ya, te lo wala va fo ile por kala mala so vinga ro ka fala Kamarolo. Ka forisias. Ole ale na no to ofisile tu lava. Ole ale le time yo resi savali le na to fa so blanga ngamisi ya ulva ngon to fa so mo wana 2 minuti. Ole skonga ele kula fikur kaya fa mo por ala por kai mi as fukasi mai ai. Fa mo sukasi. Ia po le valu wa kau nga mo ko mo o. Ia o nga whairela ia o saunga foi ma kulanga foi o wha moe. Ia e wha moe kasu markasi ia o ka apero ma wha uma le ia le wha moe ngas. Ora sko ngai rane la saungi. Ni kura e fikur kai au. Ia le na. Le ala wa mai lungo le tatu por kalame. Wa no fa tali pe viso tai mai ia le uso ia fiu. Ile vaenga mua le whainga mua. Iyo awa ana ui ana saufa tasi le amatanga tau te ia uma ia uyo lea ia ele fai na langu te lo fo le nganga le uso a fa fonga mai la tatu ukilani se tatu le la utili a ka ko wo ai fuli se me fulia a fa fonga mai tatu sa vali o fa no o etu e takara me runga ko mengi pe o fai misko mengi ke ngi voile sa mo sa pacific ya ko se kai mi e winga fo i tatu sa valia nei tanga te New Zealand ya ole ali ya faina le me runga por kalami te wa lui fuse mai mo se kai mi ai mo tatu wa ye le tulu na wa fai lo mai nei nisio tatu tanga to le tunu o ifo e lo munye yar kanga kala e lo ngoloko iyo ile me sa o kong fai ia le ala ina ngani atu male nganga tu mul falo ia tatu lango le fa mo a fu ia ile tamali ia toru ma nave misiru kisua ia bolona lan tua tau longo o wa fu ia le fa le ino finangalo tangata I fainga malo tatu lango tatu sa vali e ro pe ki o ko vai mai fu wa mako sa vali ko fu mako ge Amerika e oi Ala winga na fa toila utala le amatanga ale leina tatu por kalamina e true fantasy ya ai ole vai ngor fa mo fa le toila ngang fa te le foi o bolo o noa le atawa
ia Missouri. Mo moli fa ma lo ma fa te tele ia Seattle ma le Tacoma ia po Washington. I lau fionga i le Pristine o le fionga matai Washington afa masanga tole afoa ia ma to official le fionga ia afoa ma lo tu tasi nga le plate o le te o lo ia me se fo o le fonga fo i por kalame lio toluono ia fa pe fo ia tlenga alwa tua ma to tele fa tau felo ai ma lo fa utanga o pa au ia manisi fo o tatu no usa tatu fatu fitu me fatasi ia fa te tele le po fa tai to fo i se utama tua le fionga ia leo Strickland ia ma to fa sa ili ile tua maftanga tina uma ma ila to fo i lo to tonu le maftanga ale sa ili ile tua le to fa ia mo moli atu la fa te tele leota te tele le fa itali to lo ni swafa ia ona manatu tatu ai ngale ngato sa tawa sa tu pe fo ia lo fo i mafanau ma le lava lo ma le to tele moli atu la fa ma lo fa te fo ia ile vai ngale sta ia le CEO ia lo to fa pauli ia me se fo i o le fonga ia le manu ia ma le tou wa mafutanga fo i fa te tele na tatu luti mea fatasi le pole nganga lea o lava ni tulanga o lo to i fale ia ai lau artificial lau le tolo ia le tasi le mo waiolo i tatu so tanga mo tatu fi o ia i fa te tele ia afi fo i se o tolu fa te yetu ia na yo uso ia le tua tua ia marfritua e votia ia e mai se fo i o le uso ia foa a si papa marfritua ia Eve ia e mai se fo i o se uso u vale ia fatialofa ia bia ia ma o to uma le anga le fo tatu maftanga manisi sa tatu filo i le afiafi fa i lo leo mafonga tau mo le fionga ia voi marfritua moli to ile fa tele ia me uma no to fa alu ya ono le manatu le fainga malanga tatu Missouri tatu filo i taiau e lava tu lunga le address le misa fa mo le mole vi fo lunga le address o Missouri mo le so taiau fa mo le mole mo ko tatu wata o le tatu address le na Disabled American Veterans 4605 E US Highway 40 Kansas City tatu filo i so taiau ia matatu Missouri mai aloa ia fatatalo le mo Utah ele vai masima filo ia ile aso lulu male aso tofi pasifo la ia le ataua o leo te le loa sa malanga ia le tina pole kionga ia tupai macheta i Samoa ia elave luar fa moi o le ufa e papa mamalu o le suafa mo fanua mai la fioanga o fale tanga loa i safune ia ile tua fine po le tina o le fatina o le media ia ale to fa po le fionga ia mo fanua tupai macheta ioe o ko silsila ku kangaka o lana pale ai mani mena peni siu pini si ufai na luon o boli atu ai fa manu yanga mai atia nei mali ataua masauni ai mai so tatu por kalame o tau te yae mo oe le tu fine fa mai se foi le nga ngo le tu o ma wotala wa mi le tu so tu ngane ya fa mai se le nga ngo le tu tatu so te pea ya ai mo boli congratulations ya ile afionga ya mo fa no e ka fiolai sa o fa finge kai top le swafa ya taurunga la ya ona i ko fasi silanga ngale ya tau fasi silanga le atu fa ya tatu fo tanga ale fast i au kilani mo le toi fa awa wina o restala mo au kilani ma Samoa aso to ana is fur lima ya lo su lima ina le Oats Club o tau ya awal le stala ma tu lo su tala mo New Zealand lo su tala mo Samoa ole afa tasi mai fo ile tai fono le bang fa fai ile tai au ile som fa mole tau au mai lo passport ma a po le license ya awale tatu resitala sa au mai te au le resitala le fa ding sisilanga a Christchurch
o le wo maua fa ilo atu te fa malulu tu lava le te fono la tu va tu lunga na I promise va tu por kana me o se asol nei va yasu ia tu lango tatu Christchurch ona o lo o mamau mai ia ai o tu ia te ona sent uma tatu fa linga fa sisilanga ele afionga ia misa ia le ala le tau wasu mai malu puenga Christchurch o tu fa pia ai mo fa me fa pito le ai sa o maua ai ona sa fai malanga mai lungo le e amal su ingo taimi ya o to te pole o le o ma o to fa silanga ia paula le ia tau pese vai ngai fa Dia wa mai aku ba o misa. asia la vai lo so fai mai o le van e fiado sa e maru ne yeso O le ala. Ia kapo inga la fo yo la sunga ma ia besole fio ya vui. Ia besol ka ko ofisa ma ka ko o nganga ka ka ya. Ile fa ang kuon nga me si o ala so pungi yang kuro la ia. Mai o fo ka mi o maruru ka fo fa yo fa penge wa le pui ngol maruru la ko. ia fa tai o le me siri o le night fa ngai na ni tai mi o fu ai le mo mien pe pa man wala ngai o lo tai mi fa ngai man ia e mo kino le mo fai nai tu ya tu no wa le ia o mo dia tu o lo fa nga ele pa pai mo o ele uso tu lo a tai au sports talanoa o fa tai le tu a tatu manono ona so o mai le ma tatu tau tai ya ele stofi a wan e misia ole a ia ile sunga ya sauni se to fa manino pe ia se vai pa ngoa me fai nga be ese o body le fionga fo fe kala ia ai mo boli mo lo fa nga ile committee fa foi a missouri nei le fionga ile sa o ya project vao ia fa moe ia nga te fulea ia ole suite ta ia fionga to lolo ia me se foi ia to telo le uso ma to filo i ma fonga fitalai nei ya alo ia me se fa mo to loa o le matua sia mo pingi o i ko inga ka o ma ko filo ta mai ai se me sao le a taua na al fatto fa mal fat good morning a o me mai te se once last but not the least o mi te tangata leo suina le pese lea le no tango batu e ana tai proclame pukaru ia po pukaru wa ese umaka ko o lea sa fa i lumatonu la vo now quickly la fasanga ko le mic o le wa say hello la uso you know I'm here o le foke il fale ne fa ye toile le live le tatu por kalame o le motor tina o tammo spawn priest e ila kai mi makfilo i spawn priest alanga le uma filo i markamaro o pukaru just to say hello a o le ma wa swafa la kama il swafa sanganga vai makai kamano okay I'll turn the camera say hello oh yeah come around here manda ya just come and say hello manuole mawala manoa yeah there you go hello yeah okay esa officially mole sunga ya pukaru fa mole Nga singa lainga se kasi fa sau mo ngule wa o mo nga bongo. Ia usura la singa ko mai pese ho ile nga mai le tapu ku kaya o le e ia ile pese fo wara kama E ia ile pese fo wara kama o FIFA au te no pese I don't know yet. We're recording. okay so hopefully I can get a taste of it and sample it on our show. Yeah, just say hello to your fans. Tanta leo sul pese le nga maga kwai ya tatu proclamende. Asol motiva. Yeah, me se foi. Just say yo a fio anga ya me sona yo matua jonu ya. Yeah, looking I saw my malay mal fala lili. What else? Look, somewhere in Savai. Fair ya. Sak pa kia. Sole. Vai la ya yo le sak pa kia ale lo asiat. Okay. Yeah, say hello to our fans at Tutaya. Yeah. Talo pala ba.
Ia le na ele taimi avato foi nei tamari I lungo tatou porkalang. But it's good to finally meet some well-known people. Ia me se foi tatou tangata musika. Ia tatou ia ina New Zealand, tatou ainga musika, Junior Vailua, asile ka kukama uma mo tatou sota inga. Ia wa tatou fufuanga o fai New Zealand. Tau na vatu tamale la tue famsino ina tatou to vanga pesela fai. Ia fa umaile mastara le atau o le utatonu le tula suma le dua il po matou au te ro tale ono. Mangaro se la manga o le tau mali la fufunga vatele. Alofa tele atu mo utou soifua me manuia nefiafi. Club o le aseina I le asoiva o le masino me lua felua se fulu ma le lima I le no foana I seina I faleata o le ngalo do fatawina sau tusi lulu I le na o le tolu se lau fitu su ma le lima tala be fatawina fo ina o se pepa I le na o le se fulu ma le lima tala e whaangata pe tāpunia avanoa mo le fatawina o le nei tusi lulu po pepa lulu le asolua su ma le lima o le masino a brila lua felua se fulu ma le lima le lei tato whainonga mua